Osibire kurungi twakutangirira eshaha n'ibiri edakika n'ishatu zaraba omushayibiri ntwakira omumakuru gaitu agacencwire aha bwekireki niwamanya Serena na mutahi wanje Brian Sande nitwe turabe ntukusyaho amakuru aga ebiro by'okwezi bya 21 okwezi no kwikumi omwaka n'2020 ntuza kubanza twakire ebikore byagije aha mutwe kutaragaruke ntugaruka n'amakuru agombwijire. Emitwe y'amakuru nekushyikibwaho Enturire Premium, Mahame Financial Services Limited hamwe n'aba Harris International Limited. Polisi yayegitwa hamahe okutangira aba boda boda abarukwesharinga abo kufa kwa mugenzi wabo omurimbarra. Nubatoreka ngo abantu abito bambaruko muri Nyamitanga division abambiza kwegita ruci barumuno baterwa tiyagas. Polisi omuruhoyima ino mu nkomo mukazi na munywani we abo kutuntuza omwana waru mukishe. Mama boya musura namu wajjajawe ne jajjawe na muganda. Abataka kubinga mukuru w'entebe yo kubanza abebembezi ba town council bayanga omuri Kagadi. Muhandika minati na attendance list mugikora ego tugikora kandi abataka bona bakujunana no butuweta mu nkura to tibayija. Omugebye mzano Kitara FC yarabaho kuza omu Uganda Premier League. Chelsea je bayino mpira okujja mu box wadenga sibalungi nnyo mu kutomera era timu Emito y'amakuru yabaniye kushyikibwaho Enturire Premium, Mahame Financial Services Limited hamwe n'aba Harris International Limited. Babare munonga watwegitaho ntongera kukwakira ugundo muronde omu gacencwire ombwejwire abavuji ba boda boda muri mbarra bacera okwesharinga barukakanitsa omuringo ogumutahi wabo Moses Kafero aferiremo omurubutando obwarukunga wa traffic ekire cyabushesheri izoba batahirire amakago wa traffic orukumanya nka Chambura agarukushangwa omuri Kabale omuri Nyamitanga division kandi hona bagashenya na hati nabagira ngo tubacenda ba traffic warden wena omunkoto. Nyuma abazi mu makuru gitu gutworekere omuvuji wa boda boda agwira mu rubutando obwabire na hunga traffic warden ekitabwira ba boda boda kikajemesereza na polisi okutera tiya gas. Nabwa nyuma y'ebyo nakubaho aba boda boda aba batahirira amakago wa traffic omuri Kabare ya Mushanju omuri Nyamitanga bati kubabire batandika kushenya na nokosya polisi yabataha na tiya gas etyo ya virusi. Nyomire ndio munzu kumbira ndio munzu kunjira nahona nimizana banyangu titi hati niza kusohora omuyayi nanteka mwibare kwanteshire mwibare ninyuruka ningaruka nkahi nisanko agaruka munzu nibabuzo wacyabora ninkahi ntubantu mwahatu wacyabora ahana wanje bandekora mbireka kuri abansabe kibiriti majyango cyititinkinde niho polisi yetahiremo tanuka kwirukanitwe hata kasheshekeri izuba bacera kwesharinga ubwe barukuvuga pichipichi zabo okwetororo rembo mbarra barukuhakanisa umuringo ogumutahi wabafiremo
aba batahirije ekitebe kikuru kyambarasite barikuronda meya Robert Kachebezi ngo abashobore eki ba traffic warden barikukora omu tawuni ya Mbarara. Wadeni arikujikurano nekorano traffic wadeni nekora nkaki kandi wa traffic we nakora nkaki ekyo nicyo tukweleta nyine bigambo byinshi abwo busasi na bwanyuma polisi nikwe kubatahamo kandi kabajemesereza okuza omu kishayi boma okuza kumarrayo enshonga zabo eime ya Kachebezi yabashanga kintu kubasa kwikiriza mbere takire kuguma neba abantu bandi omuntu abarikweta traffic warden barugaruka mu tawuni yange twikizana ngo warden ukwera abe twazi ejashangwe mjengo nanisha bayo kitakumumbi bigambo tuteka aba bodaboda aba nibagira ngo batwire nibabonabonesibwa ba traffic warden ubwo bari kubihaho sente na no kubahiganisa bitaba ibyo kwerinda nabashabo kwerinda okutwara amateko mu ngaro. Aha bwa TV West ndi Elias Rutugusa. Tugumizamu n'amakuru polisi n'amahe okurwa mu nkambe y'amahe y'amakenke erizo babasiba habuzora misho bwanyuma bavuji ba bodaboda kwesharinga abo kufa kwa mutahi wabo ogwire omuru butando. Shayibiriza kasheshe abavugi ba bodaboda bacinga enkuto ahari Independence Park ecyashanyaraza ebyengenda barikwesharinga aha mwanya ogw'umutahi wabo omanyirwe nka Moses Kafero w'emyaka 38 y'obukuru oferireho bwanyuma y'omukozi wa kanso omanyirwe nka Umar Senoga abire namwirukangaho okutwara piki. Nakumbia ndio murukiko mukafati iyi ni twetino rukiko muraptiza shuma murakuza abajana bangambera batema batayira makagacabura ababora bari twakora so twanje mutore kwa karakaso mbusinji twereke police na government ba police wadeni ahabwenci makurensonga nkezo yamba tubagambira tubakabatira umbuteka bwabo so twanje mutore karakaso mbusinji za kanso ko kuza police na wadeni ne ya kanso kada twata unkaraka na neto Kachebezi batugambira ahabwenci abantu babo batumaraba nargu aba baba batakwikiriza bodaboda yona okuza mu tawuni ya Mbarara ekyajemesereza polisi erikutangira obwesharingo Nashfield Force Unit okurahuka okuhika omwanya ogwo. Collins Kaganzi arikura Field Force Unit yashaba ba bodaboda okuruga omuhanda ogwabanuguza o Municipal Council ari kugira ngo bashemire kuza omwanya ogundi babano beine okwetombwira. Na bwanyuma ababaza omuchayi boma ahi babugabugana abembezi bambarra hamwe n'abarukurre byo kwerinda abatabasa kurra ebabagambira nikwe okuza ahankuto ya Kabare Mbarara aha mwanya oguri kumanyonka Karama nikwe abahega UPDF okuza omwanya ogwo ofutereza embera. Wode no muri Mbarara etwindwiro rutoce ati atandukana Twitter abantu kongeje shaka ko atandukana kutereza urukiko no batoreka ngo abantu abito bambarwa muri Nyamitanga division abambiza kwe gitaro urukiko barumuno baterwa ati yagaza. DPC wa Mbarara yashaba abantu aba obutatwarira amateko mu ngaro ari kugira ngo omuntu akozirwe kikorwa ekirugirireho mutahi wabo kufa bamutire onyuma y'emitehimbwa. Baturihize we no longer want them on the road twachibenda zo kubatomera nitwe ekatishobora kabazabagambire kutukaza kuzika twatebeka ibintu byatucendera nimango mwine owa bodaboda yazikwa aho naho ombukumi kana speech tizabaho nde Michael tumwakire awa TV West agacenchwire.
tugumizamu n'amakuru. Polisi mu district ya Hoima eyine omunkomo omukazi na munywani we ab'omushango ogw'okuteekateekwaho okubonabonesa omwana w'omwojo w'emyaka 4 owari mukiishe. Aba hona bashangirwe omwana ogu bamukomera ihango ry'ekitanda bwanyuma ya munywani we omunju ya munywani we omuri Kiryateta Hoima West Division omu rurembo orwa Hoima. Akatambia koje noreba kakwasirwe abataka abashenje omwana ogo akomerwe akitanda bwanyuma bamanyise chairman wa Kiryateta East Godfrey Musime omanyise polisi ya Hoima eizire ekakwata abatekatekirwe abakwasirwe ni Praise Naturinda emyaka 24 na munywani we Charity Nagai bona n'abapangisa omwanya nigugumwe gwa Kiryateta East. Mama boya musoro namuwajjajawe ne jajjawe namugana. Owuli. Sigamba nti namwocha simwagala. Omwana wange mukuza kumujja ku mwaka gumu n'emyezi 6 kumutuusa kwa tumbudde bona ine emyaka ejo ena. Naye yamusiba sinzi yamusiba. Naye ngo badde okimanyi nti omwana ali mu mbeera mbi. Badde ekimala nasonga badajjawo kumacha emisana n'olululu. Omwana kubagire kumukebera bashanga bakamwosya engaro enda kandi kigamwongo nibamutera ekirengere abukuba bashanyire enyindo n'akanwa bino buhuta. Naturinda kubamburize ayikirize okosya omwana og'engaro owagumizze ngo akanagezaho kwenda ngo acwe omuze gukwiba ebyokurya. Bwana mutuusa wano mama Leticia n'angamba naye omwana wono ayingira mu nyumba yange nandi ne mugamba banange n'akafo omuwemere ne mama Leticia n'agamba nange n'akafo ogimuwemere simanyi kye kimuleetedde kunzibira emmere. Omukadde n'angamba nedda omanyi ky'oba okola mwokya ku ngalo makati w'engalo agenda akola ki tagenda kuddamu owulira bwena agenda nange nengamba mukasa bwangamba nawe kwe kumwocha namo nange nenjocha makati wenga nyakwate 15 nka chairman nazimuha guliro mwana ogwe kyokulya nyamugata gakubonesa omwana nja kukwata ate yarozere kwikala ni mugenderawo muno yafuruka yaruga mu kichweka ali mbere ndi hayi yagaruka mu kichweka kyange aharaho distance ndaira nkusaba abakazi bonna abalina mu mutima gukora ebikorwa nk'ebyo mukama ruhanga bakonyere begarukemo ekintu ekyo okikora ha mwana mugenzi waawe okimanye paka nawe wawo bali kimukora. SP Julius Akiza Arano omugambizi wa polisi ab'ekyanga kya Albertine nagira ngo bonka polisi abatirweho omushango gw'okutuntuza omwana kutocarenga abana n'omushango n'omuntu wena waro wena kumutocarenga n'omushango oguri kujunanirwa n'abarukora ibikorobere so katugume tukwataganire hamwe okuchondoza nukoreka ngo omukyanga eki emishango y'okutuntuza abaana yeze neyongera kwiha abaana bingi bagaruka omuka k'omuringo gumwe gw'okurangiza okujanjwa kw'akakoko ka coronavirus ekibamwe besire n'okuza omu kesherego k'endwara ya COVID-19. Amakuru aga gasha kwa Ambrose Katoto. Webare Ambrose tugumizamu n'amakuru. Abataka b'ekyaro kya Butumba Sel omuri Mahoro Town Council omu district ya Kagadi bakera kutaho orukiiko rwaho naho barukujunana mukuru w'entebe y'okubanza ahabwo butafayo kandi n'obutakora gye emirimo ye. Aba bayishororeza hakanisa ya Butumba Church of Uganda omuri Muhororo Town Council kandi barikwenda ngo bamubinge omu bwebembezi nikwe batora n'undi jora abebembere. Obwebembezi bwa LC1 abukora wenka abataka omu kihandiko ekibahandikira meya wa Town Council ya Muhororo nibagira ngu chairman w'ekyaro eki Margaret Nayiga atwire nakora wenka kandi obwe na sente za 25% nazo tubarikumanya ekizuru kukora na nebindi. Sente za 25% habwe emyaka 15 ebisanja 3 abataka tibamanyire ekizikora. Namba ya kana habwe emyaka 15 akalemwa kukozesa sidi oba burungi bwansi nk'amaziba n'emihanda y'ebyaro
bitu kandi abamwe mu bebembezi b'ekyareki nibagira ngu chairman ogu atwire nakoraje amakuru naraturukiza amakuru go kugira ngo chairman narya sente bitu kandi bwanyuma yo kuhajana hanshongezi abebembezi ba town council ubwe hari mu town clerk Chavi Yachiza na Meya Godfrey Nangonza banjire cyabataka okubinga mukuru w'entebe yo kubanza idwani ni mtu akomere muko koma waki kinta kwetaka niko kutusibya hano mtu wemereize na nitu mutonga kumuro mbitu byane taina nkoragana n'abebembezi abahaiguru n'abataka kandi kinu kicumbagize obuhereza na programu za government. Margaret Naiga mukuru w'entebe yo kubanza owabutumba esero nagira ngo byona atwire nabikora kurunji takumanya ubwihira uburukoraga kandi abataka bona bakujunana no butuweta mu nkurato tibayija bansabiro nkurato kusembereyo tukabaha iziba turi mu rukurato ngo turakora iziba twakomekire cyaka kurato twamara twahika twakora iziba turi iziba nabataka nibyo bukagambirwa attendance bugamba ngo tinyizire nayo direct enkurato nyo manyire tuzikora kandi tuzikora mu bicoka byabo ohiro benda zinwe zihingure yini bayitu tosobora kweta mutaka akayija ohiro kiro kinu benzire kwija bukaba abakusinga bari hakigendera bakiyabo bitu kandi abamwe habayango kugambira ha kamera za TV West nabagira ngo enshonga zona zurugirira hamataka kandi ezi ziri hagati yekemwe hamwe na chairman wabo amakuru agagasha kwa Thomas Tumwebazi Webare Thomas Tumwebazi tuceruniwe omugace ncwire twaza kumuraho netugaruka Obuno buhabuzi ahabyo bwegese omweji gumorebeka ngo mushomesa yaba nayegesa wagumana ohandike byo mugasho mu kitabo cyawe obwe bwaba buryo buhabuzi ahabyo bwegese disi tujyombekere ubwo bwetandika no kushikobwa hati ijesha position yanjye nagikore so kubasa kubanka Rio da chairman wa NRM ahabwashema district yone rero bacyusingo mu karuru narishaka abahe byaba ibyasho kandi ukekunuka ahagati ya yensi yona ukagera mu nzira independent biyare no gutine mutima go kibina cyawe agarukurataho nagakukiwaho Movit Hair Relaxer Baby Junior Jelly hamwe na Ntunga Sasa Drink. Olutindo rwa Rushebeya kitaraka omurwa mucucu rukiga rwerarikirize abataka twaba tutabwino wa boda katutoza kabimbiri so ezo ne sente nyingi munonga akafutoza kabimbiri kino kuweka higwarira Umugebyo mzano Kitara FC yarabaho kuza omu Uganda Premier League Charles je bayino mpira okujja mu box wadenga sibalungi nnyo mu kutomera era timu agarukurataho gabanaga kukigwaho Movit Hair Relaxer Baby Junior Jelly hamwe na Ntunga Sasa Drink. Murigamwe ashemeye kugira amagara marungi n'amashemererwa Kazire Health Products bakwinire cyama cy'amagara marungi bakwinire lemon green tea juice erukuruga umajane ga kinyasi erimune ndimu na cactus nibakorera Kazire aloe vera green tea drink kurwa muri rukaka na cactus ne yamba abakushasho munda umugongo n'imishwija ya buri kanya bakora na Kazire orange tea juice ne korwa micungwa na karoti
kuyambamisho kweza je niho umubiri gwawe amani hamwe n'abana kura kurunji bine na Kazire Vit Fruit Juice eri kuruga mu beetroot niyongere shagama nywa eby'abakazire amagara gawe gashemere okshubura noti mushanju 82 kinana 16 22 bihamibwe UNBS. Banyane bitu munyikirize mbanjurira ba Dubai abarukushanyiro kimwe mu town eyambara Makanising Street no bakuguza furniture omurongi kandi ogumire munonga imwe ebitongore bitari mwe na bimwe orishomero hoteli Child Development Center institutions zitazimwe na zimwe ninga shimwa bine za sako tumwachetaga kwirukanga kuzaza Kampala aba Dubai babaretire furniture murongi munonga kandi omuhangazi bakwinire domestic hamwe na office furniture domestic furniture nka ebitanda sofas wardrobes dining tables TV stands derima bakwenda kwa upgrading offices zanyu bakwinire office chairs ezo kushita mu mukagumano yetorora bakuletera office tables enunji hamwe na za safe bari kubika mpiha banangerero sirina manyi zenasi byo mubiri mugonvu obono olwala hello Owai chiachi kuchamudde bwe kityo ono gwe bayita ntungasazi kyakunywa kiwonya nyonta kizaamu amaanyi kimalako stress n'emigaso emirala mingi leka muwakake ono ye ntungasazi drink. Ntungasazi drink aliyisa na appetite akolebwa mu kitiko omubisi gw'amajani n'ebirala kyatongozebwa aba UNBS agulibwa 10 lwokka atanaweza myaka 18 tonywa. Ntungasazi akolebwa Manayara Company Limited omusuubuzi kuba ku simu ezo Ntungasazi alcoholic kombucha. Olino omutwogoluma emimire egiruma ebinywa amannyo oba omusujja waliwo Kiramo Plus. Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12 obulumi bwe bweyongera genda olabe omusawo. Anzibango nali wanika nsanga ku Silverton Gardens hano haba ngenda kwanjulira mwanyina tabakazi bange bengena gwasimbaga ya mwezi gujja kati kayibanda baweka muweka ori yagenda ngo sina waka ndonda bakoba nange gatonda yana bakazi banange owaye mwanyina kati ono bakuweka atono lakulera mukama nayamba ate mukama nayamba ati tumanyi mulamu oya ndoba ngo sina waka kati nafuna mu dabo nanywa mukama nayamba ngagera kulanga omuta kyamala kwe kwongera ko li wakubi haba gwese obada kubira simu nga tokwata kumba oli yalo bakuleze kunjaga zaki wanoba ngo sina waka kakati nafuna waka leka bandere mukama nayamba Health drink nico cyo kunya kikozigweje kunywibwa buryo omwe kikozwe kurwa mu murondo omukuzanumi boto grass arbaine omuzabibu ekimoli cha roza atumijia obwo cyamwe netangahuzi sango madokana za supermarkets mu ihanga ryona eco kunywa mukama nayamba kitongozibwe aba UNBS okushubura tera noti mushanju 8 noti 10 mushanju 40 16 ninga noti mushanju 5 mushanju 5 noti 4 mushanju. Aba Muhame Financial Services manya babigurire hwitaji omurimbarara site urwebikona omuchombeko cha Kashaka ekishungine nechombeko cha rwebikona United Traders obuseriyo rguto manya bino buhereza bwa mobile banking aho rukubasa kubika naro kiha sente aha account yawe obwo rukurabira ahasimu yawe yo mungaro. Muhame eine loans eza agriculture school fees boda tanka za mizi businesses chapa loans solar loans nezindi nyingi mutwishire aha mataji gitu agakabwohe main branch Kachindo omurishema Mbare na Kaberebere omurisinjiro Nsika omuribuhweju na Rubindi omurimbarara haza muganyirwe omubuhereza bwo murembe. Muhame Financial Services United for Development. Esimu notu mushanju 2 5 na mushanju 13 notu mukaga. Echo kunywa ekiri kubobeza omumiro okashemererwa ni Nkole banana tonto. Nkole banana tonto ekozerwe omubitoche obwochi hamwe no mugusha manya akanikara kitu buzima iwo tafergo bunusi. Nkole banana tonto neizira omuchupa ya mils maganashatu teri kuretera hangover nekorwa aba Akahama Enterprises Uganda Limited okushubura no kumanya biri kukiraho tera
noti mushanji 58 2 5 nina noti ina ninga noti mushanji noti 5 11 19 14 ihamibwe UNBS utakajinywa utakayikiza imyaka 18 y'obukuru nkole banana tonto na Kate ubuzima. Date My Family is Uganda's premier dating show. Here in Uganda, we say that when you're getting married, you're not only marrying the person, but their family too. Which is why we'll be taking eligible bachelors and bachelorettes from all over Uganda on 3 dates with 3 different families. I said a hip hop, a hip it to the hip hop, you don't stop and rock it to the bang man boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie beat. Now what you bang bang the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang bang boogie. Let's rock. You don't stop, rock the rhythm that'll make your body rock. I said a hip hop, a hip it. John loves football on GoTV, so he traded being a best man for being a best fan. Miriam stood her date up just for this matchup. Albert and his family had plans, but they couldn't miss this, and neither can you. Because this new football season, this is football worth watching. Get a GoTV decoder and 1 month of GoTV Max for only 89,000 shillings to get all the football action. GoTV. Live it, love it. Good morning. Good morning. Oh, wow. Thank you. Hey, mama mutunulira kituzi. This is my 3-in-1. Nze nina busatu buli lunaku. Jeri ntambula nako akareba yakola kituzi yebale ate nze nkawa ako omuliro. Kituzi healthy drink kyekyokunywa ky'ebirungo ebisatu ebiri awamu ekikamuddwa mu butiko bwaffe obwa wano. Kituzi healthy drink kijjuddemu emigaso nfaafa omuli zinc, fiber, vitamins n'ebirala bingi ebiyamba omubiri gwo obutalumbibwa ndwadde ate nga tekitamiiza. Kituzi healthy drink yakakasibwa ekitongole ekikakasa omutindo ekya UNBS. Essimu 0787 3 45 31. Ukirunaitwe omugacencere kote nkuru muri Kampala ihangwe ry'erizoba ekurirwe omuramuze Musa Sekana wa High Court muri Kampala yabinga omushango ogw'abantu babiri batire abantu abarikwebembera ekibene kya National Unity Platform. Omushango ogwabingwa kote nkuru eyabebembirwemo Musa Sekana gubintu kugira ngo omunyishengero wa Kyadondo East Robert Kyagulanyi obingi bakumanya ka Bobi Wine n'abandi bantu bakwika mushanju bakahindura izina ry'ekibiina kya National Unity Reconciliation and Development Party bakyeta National Unity Party. Omuringo ogutayikire nabwe ensonga egi ekibiina kishemerire kuba kiri omu by'obutegetsi mu ihanga Uganda. Judgment under these circumstances should communicate to you that a declaration in our favor is possible. Okubinga omushango ogu kwareeta amashemererwa omu bantu na munonga abo abokagira ekibiina kya NUP. We can see that this case was brought to cut our speed. Abaha babiri abarikwebembera ekibiina kya NUP na Hassan Twala na Dijas Basile. Omunyishengero wa Kyadondo East Robert Kyagulanyi obingi bakumanya nka Bobi Wine kandi arikwebembera ekibiina nkyo kimwe abokuba bakakimukwasa omu butongore wabe nakyebembera Kibalama Moses yakozesa omukirogo okushaba boona babiri bagira omu kibiina okugaruka abokuba enshonga zatereera. Bimwe byafaayo by'ekibiina ekyo nikigambwaho hati
kikatandika n'izina rya National Unity Reconciliation and Development Party kikahangwaho ebero 28 by'ukwezi kwa 12 omwaka 2024 kija cyakwasibwa Bobi Wine ahabero 12 by'ukwezi kwa mushansho omwaka 2020 owakesere nupo wakwatanise n'aba bakimuhire ekindi ekibamwe babene bahakanisa obagumize ngo akakikora mu buryo obutayikire ekindi kikotera izoba yabinga. The real heroes, you are the real revolutionaries. Okubinga ko mushangogo kwaritira bingi bagaruka mu buteka na mnongabo abari bizire akadi z'ekibina okutunga entebe zitari zimwe na zimwe kwetorora ihanga omukaruru kabona ku mwaka 2020 abernagomwe Ahwa TV West. Omugande agacencere enjura nyamwinji erukugwa ombicweka ebya Rukiga district esigire zimwe hantendo omugombora ya rwamucucu zigenzire n'abantu bateneho kuraba Oltindoru norwa Rushebeya Katara Footbridge erukushangwa omurwa mucucu omuri Rukiga district kandi Olutindoro norukozesebwa abataka abarenjire omuri 500 otiremu n'abana b'amashomero. Banyuma yo kureba ibintu byabashobaho abataka barwa mucucu bebembirwe kansara wabo Edumugisha basharamo kwekwataramo okoro Rutindoro batakatandikiro kuzika abantu barukugoma Rutindoro. Orutindoro mpaha okora rureba rurarabamo abantu bararenga 500 hiburi izoba abo kwa abantu abingi bona bo buseroku barambuka kunuya buri kasheshe baraza kwinga hariho abana amashomero agarye seroku n'amashomero gararenga 10 kandi bamwe bararugesero bararuga kunuya buseri barambuka kwegera ubuseri kunuya mbwenu nkati nguko abana kandi je kisibahumurukire abo tibiye naho kuraba abataka abo twashangana bekoro Rutindoro na munonga bahinji abarukurutamborraho buri izuba nabagira ngo emisiri yabo eyemerire ahabwo kuburaho kuraba barukwenda bebembezi ngo barebe mu nshonga yo Rutindoro. Abantu kukira munonga abakitojo bine bibira bingi munonga omuruka gwa burime konka entambura yo kugira ngo babase kuze kugira babase ko nico kujya tibine kuko babasa kwijayo. Hariho nyobonanye bucambagaho ndi kuza kuzara nashanga itemeriri nkabatiye abo nashangire mu bari gukora nibo banyambere kugira ngo nyambuka ko bakankwata umukono kandi ndi nahanda naza mparo naza mbeno hatiya tino buremezi bw'amani twaba tutabwino wa boda katutoza kabimbiri so ezo ne sente nyinji munonga akakutoza kabimbiri tino kuweka higwarira. Ronald Magaba nagira ngo Minister w'Inkuto General Katumba Wamara akija yareba inkuteji aina bebembezi ba Rukiga ngo batekateka ngo hati oba leta bakuru mu government enshonga y'Urutindo yahwa ngo bitu na hati. Minister wa Works ayijire mironi nkebiri ari na timu ye twatekateka ngo ubundi ubwo awiro emyaka nkebiri yenyimaho twatekateka ngo ejo nyake ebiri ubundi kuyafunire ejo reporta kwa mangu barakutugerezaho kutukorera konka na hati orareba enyaka ebiri yenyuma ekiriho Urutindo rushayanjire abataka bari kwehayo na nagabo gona irubire ruratuyamba munonga bwo kugira ngo niturugeseri tuze kwingeseri emere yitu niyere misiri yitu niyeri twine nko twambuka yo kuza kushoroma so no shangani niturara ko yabwo kubura ku aho kuraba turi kuza kushoroma emisiri yitu so tutungo buzibu ushanga twarara ko twageza aho kwishikira engineer wa district ya Rukiga engineer James Kiganda bita hitwaza kuhandikira amakuraga y'abataru kwata amasumu amakuraga gasha kwa uzia tusa Ebare uzia Catherine Kabakama omyaka mchanju okuruga omucharo echa Kajuma omugombore yakabweza omuchegegwa district nashabo obuhwezi bwa miliyoni 18 bwanyuma yo kumucebera bakashanga omutima gwe gurwire ogu obwa hati nayitagwa okushemezibwa omwirwa rerhango erya Murago. Catherine Kabakama na nyina Jacqueline Kasembo abatu bashangira ofisi ya RDC bashobangirirwe nebarhazirwaroro nukwe kushara mukwe yambisira kariya TV West kugira ngo babase kwerwa natambara kuruga hano kumikahali nawe ombiri gwe mukana wa black n'engaro za black
kale obwomezi obuteke muno mu rwoyire obwire buhikire namutwara mulago bamukebera basanga akatulike ku mutima oxygeni ekutwara mu mubiri gute kutambura netambura mpora kandi hano akatula ka mutima gwa kakusirimura mbinyo ifo mbigere kakahaba nekatwara mu kifubo kandi hati atandikire kwaga ebyere hamwe n'engaro umwana w'umutwere mu mulago ba dokita bamukebera bangamba ngubo mbasobora kumusemeza umutima basaba miliyoni 18 n'ekitweka umwana ogu nagira ngo kwari kuri ebyo kuriya bimushashe kifuba ngo kandi nahurira tine mani wakwenda kwera amagara ga Catherine nobasa kurabira hanamba Yesu mu ya note mushanje 85 5 5 ananina esumwegeri wo mazina ga Jacqueline Kasembo nyina ningo tushcherera kitebe kitu cha TV West omuruboma mbarra gasha kwa Philip Murangira bare Philip nsakongera kushaba abanyambabazi okubasa kwirukanjira amagara g'umwerero gwe katugarice tumureho netugaruka yawe Natura Mo Plus umuntu kwareza kushaba karo mutere hari yakatete akuganira mutera aho emeraho muhereka mizo twanaba anabe muhereke kana n'ekindi kumbara ino muza kugira inchigo muzigiriro myanya erimu akapimuso ka temperature gani neyamba kumanya umuntu uri kuba yakwasura ka covid temperature zene zimuka ayosya hazogura kuba yatandika kugira temperature zikose wena anaturura arubuka kuba kakaheza kwata ubundi kataka kuzire kugira nkaturure mwene hatugwe we twashanga temperature gahigurwe tubantu baza kugira ngo no babanze bakucebera hari ibindi bikureta umuriro gwimuka konka ubwiro ubu tuzo mu covid n'ikindi cyukuru ngo umuntu umuriro gwimuka tubanze tukwezinge alarm bamucebere ikintu cyo bakweta covid mwene bantu mwe tutera karuru no kwegendeseza manyamagara gawe Natura Mo Plus Kwerarikera ebintu byona nibyeyongera kubonera borkasheshe derito abaye baryo murundo gumuyizoba amasharura hati twine nago kugusa we bari kutwereza ndobo ndatu tubasa kunyomate kandi tukurya namahori tukaba tushira gugu mukagati yekiro obwe twerarikire turukutina kungahati ibi byo kwerina tubyina mu kwerarikera abana bagemerwe ageze ndwara zamutwara abantu enguto nyamwinje zombekerwe amakoro ebyempurizana rero bugabe bw'abantu bweyongeye ko bagere kandi abanyayuganda benshi bigira ukushoma hamwe no kwandika we bari kuteka kamwenyero mu kagito nango no kwetorora ihanga twende turi niwe borkaire omuri buri muringo gona akuba nturebe yiturukuza. Mommy Bunny, yes? Is that power meal for baby Bunny again? Bunny has had a weak health lately. Have you tried Yoba yogurt? Yes. He used to get it from school, but where can he get it now that school is closed? You can get Yoba yogurt from our local shops or even order it via door-to-door delivery services. Yoba probiotic yogurt is naturally healthy with nutrients that protect our children from cough, flu, skin rashes, and even diarrhea. Let me rush and get him one very fast. Look, I even have one here with me. Thank you, neighbor. Please remind me to get you money, and we stock up on Yoba yogurt for Bunny and us too. Just look for yogurt brands that have the Yoba stamp. Yoba yogurt is good for both children and adults. For more information, call 0754 22 9892. My family takes Yoba probiotic yogurt. What about yours? Yummy! konga Yohano marire kune kongora ubuzima nyowe kandi iyo kokore no tamuza business za unskurakorana yonje hani nage mikono iyo teka konga sha aporo habo hoki Yohana no gure bibasha kwira bwasheshe mwene mpa ngo imsize n'ikizimbo mutawuni nabana boko bahindura amashomero hatu ngo bari yo mu international eji nkurakorana hatereka kweteze mutu yabo kwa turi binji konke cyama tukatishanga mu besaniya sako shino bagigamba ne kwihahi director hari besaniya sako nubahumuriza abantu ayemeruma yabo tari kugendaje bashomesiza bushaba members okora no kwebisa nubahaza roni abashubuza bake n'abahanga ezo gura amataka ezo kombeka ezo hinji no burisa n'izindi nyingi ishashurate kwenda kana magoba gabone make konka tontwara utategana reba mashango mbarra hari ya high street aha zebra crossing ninga bashango mu mataji gabo rubindi hihi na Toto petrol station ibanda hina Stanbic bank ninga bashirira hasimu yabo eyazura mushanju 5 atano na mushanju inshanju ni 2 15 besani ya sako amagaragizi
digita super 3 erizoba obasa kuzana jackpot senyine kandi ubuzanguhe okusingura utatwera umugisha okusingura miliyoni ananina Sandage a super jackpot show imata star M85 star isha hash a Airtel Minga star M35 star isha ari MTN kasi abwe namba zawe ishatu ezomugisha okuraseho TVW eka mu muhendo gwa kurugashije rukome kikame tware 5 buri seje kumaza kuzana nizikomugisha okusengura free direct ticket ekutasha mu super jackpot show super free. I said a hip, the hip to the hip hop, you don't stop the rock to the bang man boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie beat. Now what you bang bang the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang bang boogie. Let's rock. You don't stop, rock the rhythm that'll make your body rock. I said a hip, the hip. Utammira kwa sauda erozo butwa mu shagama kandi ahereza n'amano mubiri. Arvera sauda erakorwa mu black seed hamwe na rukaka eratamba mushisho gwa buri muringo kandi eroza no muntu. Pineapple sauda erakorwa mu nanasi hamwe na black seed eratamba ndwara z'amagufa zona hamwe n'efumbi. W kombucha sana erakorwa mu tangahuzi hamwe no mujaja era appetite yo kurya hamwe n'amani go mubiri okumanya birakiraho terera John Wick rifutayebwa hari zira mushanje ibiri cyenda ni ibiri nshanje ni ibiri noti mukaga ninga noti mushanje noti mukaga nkaga nemwe atano ni 5 abiri na mushanje. Baby Junior Jelly munywani witu Chili na Baby Junior soap kunkweza kuba nabisabatayi babo baba bagiresire echama ina kahoka runchi ne yero byimbiri yabo babyama bino businji netango buhere obukuretwa diaper kandi ninunchi ahambiro gwomire no mbiro gurwihindura nibikorwa movit extra mulondo nange kyakunywa kisufu abaferete baguza omulondo no kwina kubako kirungi tulumirirwa bulamu bwona amakago oligeza n'okikombako mubiri gukuba n'obutwa ne bufumuka mubiri guba bulindala naye ano bakunyoma n'akomawo kizibu kula obusimu kirungi extra mulondo guba wettanira balina n'akananasi akavumula lubyamira appetite kagyongerako okukololakolola n'okussa obubizi endwadde zekasaanyawo kirungi extra mulondo. Bakita, hapo. Stole chiki. Obulamu bugayi. Lwachokoze ebyokunywa bya Bulamu Masters. Bulamu Masters. Bakaita Rweza Mulondo. Rweza Mulondo. Kajja kuza mu timing. Ozibukule sitro zonna. Sitro cheki. Emisuwa. Ate si kyokka. Kano bakaita Bulamu Masters. Kumbucha mzuri sana. Sanyo lya bakyala. Rweza Mulondo ne kumbucha mzuri sana. Bisangibwa maduka wonna mu ggwanga. Essimu 0700 Tunywe Rweza Mulondo ne kumbucha mzuri sana. Rock Boom. It's a spirit, a way of life, a relentless form of energy, with a spirit of endurance and high performance, and fast energy recovery after a tiring job. Rock Boom, Uganda's favorite energy drink. Rock Boom. Feel the positive energy. Umikare wanje. Nisha. Kurka. Kurka ugego. Kurka. Patun nataka kasimu kanja. Mami kachajindire. Sara ya fakara kasheshe na inaza kutoa simu yanje ya. Kwa manyi ngade nuine sana chokita soraza. Kare. Ni murwana mukasheshe murwana mwaba katuzomu. Mbore ke fresh sora echo yankorire. Fresh sora n'abantu barungi munonga. Nibakwereza sora kurugirira cyete mu cyaro. Ubano yendeye ka yawe keje yanje
kutaho TV ufa uka laptop y'umucyara yanjye game z'abana amatara abana kushobora ibitabo byabo icyo kwenda nicyo bakukora kandi byeshashura cyo kutegana no sitama koko sitamye mukayanjye hati nzasimu yanjye miga star ibiri mushanju ibi endagiriro neija asimu yawe ushashura amashanyarazi gawe go kwezi aho mu rurembo rwambara ntubasa kubashanga bomba offices zabo niho ziri ninga umataji gabo okwetorora Uganda yone fresh solar niwe bakani hakizibu cy'amashanyarazi. It's true, Uganda. I am an end malaria champion. Yes, indeed. Farida Makasvo is an end malaria champion. If you want to be like me, sleep under the net every night. Or did you know that in Uganda, malaria kills 14 people per day? That is equivalent to a fully loaded taxi crashing and killing everybody on board. Uganda, let us chase malaria to zero and save lives. Sleep under a mosquito net every night. Become an end malaria champion for your family and your nation. Chase malaria to zero. Sleep under the net every night. This message is brought to you by the Ministry of Health. You can save a life. Chiruna itwe omugacencere abashomesa n'abejo mu district ya Kamwenge nabashaba government okubasa kucheruzo kuraganisa okuyahireyo okuherezayo za maske abejo bona abari omwaka gwabo ogwaha muheru nabagira ngo kurga government raganisa obuhwezo obu omashomera menji agombyaro tubakatungaga maskesezi. Abeji abari mu mashomero ga gavumenti n'agatari ga gavumenti ubwa hatano bo bintu buremezi kandi bakuru b'amashomeraga nibagira ngo bakacwa mu kwera abeji ubwe barkwatanise n'abazire okubatungira za mask ngo bitu zayanga kumara. Gavumenti ekaraganisa abeji makina twaza kutandika songa ngo tumanya ngo process ya gavumenti umwe bicererewa masi ganda tukazitungire kunga icyo ngisomero tukashaba abazire kugira ngo at least barondere abana masi ibiri zo kutandikanisa bene neza government nazo zibene zija bizinga masks zabo kunga nk'ishomero abana tubahereza masks z'ishomero nangwa zibona school logo kandi zijyamutindo kandi nabwo twakwakirangira radio masks nunje ziturukwenda kandi nindeba abana bagirizo kuzireta rero twongerere bazishomero bizirasa kubayamba. Abantu bagira ngo government ekaraganisa za mask ahabeje bona abari mu mwaka gwa muheru kandi nubashaba government okuhayo mask mu bwire bwahiye ikateka ngo ehureje umpaho ishimire kubona itandika bitari biro bingi kubwirizo ahubwo kubona cyetagisubwa ubundi nko mu the first 2 weeks tuhumurukire ateje ya first week at least nka week rije cyo kubona kibasika n'umurumo gwabo rumuzire kurenga umwana wawe ibyumuzire ashimikora wabikora government tine budget y'iki kintu cyo kugira ngo nirashafure fees na registration umuntu bwa government kwe kuri kurenga habaho buryo bwo kureba ngo ab'ikitongo cya education barebuza ibikwetengesa ishomero takayigwi. Abeji nabahamya ngo imbere yibarabiremo teyanguhi batineza mask. Government ishisha kwani tuyamba ebintu byokwesa na munongo mu kwerinda uburuiro hata ibisho kwani turetera nkaza masks nyingi batwetera ibyo kubona mwene sanitizers sawa government hasn't face mask itwanje n'abashomesa bako twetese taketele etohereza abashaka bo kumambatishibara bakatesane ubwa hata amashomero minji okwetorori hanga gabasize kwigura kandi abeji abamwe babasize kugaruka mu mashomero gabo bita abandi baremwa aho bari kushabira government kubakwatira ha mukono okwenda kutungura embera zabo. Amakuru agagasha kwa Anthony Twine.
webare Anthony akakiiko ka Parliament aka Science na Technology kahamize kwongera ekitongole kya Science na Technology sente ezo kwongera kureetaho za karimagezi omu ihanga nk'omurengo gumwe ogw'okutandikaho emirimo. Akakiiko aka katandikire okurambura emyanya etari emwe n'emwe ahi amakorera gagarije kuteebwa. Chairman w'akakiiko ka Parliament aka Science and Technology Honorable Fred Kyakulanga Bwino ahamize ngu nibaza kwongera sente omu kitongole kya Science na Technology ekirikukurwa Minister Eliodat Mwesigye sente ezokwongera okutandikaho ebintu bisya omu ihanga kurabira omu kuhangahangaho. Tuddayo mu Parliament na mulamwa wa kwongera ku wa abantu bano sente kubanga omulimu gwe bakola bulungi ate gugenda kuyamba abantu bangi. Batugambye nti bagenda kutraininga wano abantu abasukka mu 1500 nabo kye lizoba twagira imbazo ba Parliament twatayira project imwe ya siriki mu mukono okutoheza twatayira project ya incubation ninga eyokurangura science singa abantu abakugu tubagira n'umwanya ubwo bakubasa kongeraho ubukugu bwabo no gukora ibintu bituko no mutare kandi bakabigezesa. Project Coordinator wa Uganda National Council for Science and Technology Anthony Oprot nagira ngu batandikireho encourage kuguma ne bashomesezamu abana ebintu ebya practicals no kubaha emirimo kandi ngu nibija kwiha omu district batari kushorora mu by'obwegese rero cyo babase kwongera ahakumaraho ibura ry'emirimo. In our project in our center in Rebitete, we intend to train over 1,500 engineers, technicians, craftsmen, and Jwakali annually. And here in Namambe, where we are today, we estimate that we shall be training or providing facilities for over 200 scientists and innovators. Akakiiko aka kariyo nikagenda omu maisho n'okureeba sente zibahire ekitongole kya Science na Technology omu mwaka gw'ebyesente ogwahwire. Gasha kwa Jime Muhumuza. Webare Jime twazagaruka tumureho nitugaruka nagebye mizano. Ombwire obu obwakazigizigi necho mugasho munonga kumanya ebirukwata amagara gw'obwongo bw'abaana bitu. Kyendeza amahurire agubari kureba ahabo kuba nigabasa kubatiinisa kandi oyegendesereze okwo ori kugamba nabo ahabo kuba nkibasa kubateganisa. Oyine kumanya ngu abaana bino oburemezi bw'okutoburehe omu bigambo kandi obubonere bw'obwire bw'omutwe n'obutwara obwire buringwa kweyoleka omu baana. Gezaho kumara kire n'abaana bawe ombwire obu obw'obwire bwa senyiga omwanya ogweherire hakire buri izooba. Tayo mutuma kumanya amagara g'obwongo bw'abaana bawe. Obutumu obu nibukushikibwaho aba Ministry y'ebyamagara hamwe na Japan International Cooperation Agency. Alleluia Jinga Tea Drink na Alleluia Tamalaini Drink. Ebyokunywa ebirikundwa kandi bimusire nibikola bakubonka. Alleluia wanoyenda kuhangara n'amagara galungi bironda mu maduuka hona obigulire. Ebikushikibwaho aba Area Reflexology Health Solution and Regional Center ebirikukiraho teresimu 07 3 03 29 15 Makuru gitu agebye mzano timu ya Kitara FC erizoba yarabaho kuza omu Uganda Premier League season erukweja wanyuma yo kusinga ya Kiboga FC omu finals za FIFA Big League Playoffs. Empakezi ezakamalirizo zazandwa chaye cha FIFA echa Njel Technical Center omurebo yukwe.
ku break kwe kuraba tina tisi bafunye kona lyabwe. Timu ya Kitara FC yo kurugaho yumeri izoba yakora icyo kutangaza bwa nyuma yo kusinga ya Kiboga Yange itikarabaho kuzo muri lige nkure ya Uganda umurundo wayo gukubanza. Bwe bato bade baleso mpira wano ne bagukubana wrestling mpira goalkeeper akute. Omumpakaza kamarize zazandwa chai cya fe cyangeru Brian Mururi Mayanja yatebera Kitara gore mwenya munegere yabasi abusinguzi kandi goreji yagitebo mushicweka cya kabiri cyo muzano. Bakulengeza omvubuko ne timu y'omujozi namba mukaga ye Charles je bayino mpira okujja mu box wadenga si balungi nnyo mu kutomera era timu mpira Macadam Mururi atabya kola ye yomwenda eya start time was Fufa Big League bato ne batula ne basaba olugendo luyiso kwanga telwaba bayite bwerere Kitalemu Kiboga Yanga 0. Abwo burwire bwa COVID-19 obutikiriza abahagize mu cyayi abahagize ba Kitara FC obusinguzo babworekera umuka ubwo barukwetorora barukujaguzo mu tawuni ya Hoima. Okuraba kuzo mu finals Kitare Kashoze yakataka na gora mushanjara mukago mu kusumarana za penalty kandi iyo Kibuga Kasinga Ndege University na gori 3 hariyemwe. Kitara hati yaba timu yo kubanza kurugaho yuma kuzo mu mpaka za Uganda Premier League kandi neija kuba neritana na timu za Chirmane ziri mu KCCA, Vipers, URA na Mbarara City mu mpaka za ligue ziri kutanduka kwezo kurukwija. Omugande agevye emzano y'ekikope cha UEFA Champions League negumiza mu kwinda ekireki n'emzano 8 kandi Bayern Munich abine ekikope kino batayisa Atletico Madrid muri Germany ahashaha ina. Bayern Munich ekatwara ekikope season ewire bwanyuma yo kusinga ba PSG na goremwe aharubusha mu finals ezabiro muri Portugal. Club ya Bayern Munich neza kuba neza no muzano gwayo go kubanza kwihesingo ekikope cha season ehwire ekibatwire omukwezi kwa 8 mu mwaka gwa 2020. Bayern Munich have scored first through Kingsley Coman. Bayern Munich neta isaba Atletico Madrid omuri Germany namani minji bwa moxinga cha season ya ehwire etasingirwa muzano gona. Konka ba club ya Bayern Munich baza ko batina bazane baba bamani nkasaje Gnabry hamuna Leroy Sané kandi ba Atletico Madrid ne baza ko batina Mutebe Diego Costa hamuna Niguez habwo buta. Coach wa club ya Bayern Munich Hans Flick yariko kutina ngo okurwanira kugaruka n'ekikope cha Champions League cyayirobe ahabo kwa club ezindi nezicenda munonga konka yagira ngo ndayisigabazane abasya abaguzire aharimo Douglas Costa uri halon kurwo mu club ya Juventus. Omezane dizo ekireki harimo gwa Liverpool yasinyire ekikopo ekya 2019 kandi netayila club ya Ajax mu Netherlands konkatibi n'abazani nka keeper Alisson, defender Van Dijk, Oxlade-Chamberlain hamwe na Joel Matip. Agavye mzano ngo twatwinire ahabo kireki kandi ngo gatsiya muheru gwa gacencire nuwamanya Serena Brian Sande na timu ya gacencire tukusima munonga wo kubanitwe twendeza okurara kurunje. Emitwe y'amakuru ne kushikibwaho Enturire Premium, Mahame Financial Services Limited hamwe n'aba Harris International Limited. Polisi yayegitwa hamahe okutangira ba boda boda abarukwesharinga abo kufa kwa mugenzi wabo omurimbarra. Nobatoreka ngo abantu abita bambarwa muri Nyamitanga division abambiza kwegita ruciko baramuno baterwa tiagaza. Polisi mu Ruhoima ino mu nkomo mukazi na munywani we abo kutuntuza omwana wa rumukishe. Mama boya musuro namu wajajyawo ne jajjawe na mugana. Abataka kubinga mukuru w'entebe yo kubanza abebembezi ba town council bayanga omuri Kagadi. Muhandika minati na attendance list mugikora ego tugikora kandi abataka bona bakujunana no butuweta mu nkora to tibayija. Umugebye mzano Kitara FC yarabaho kuza omu Uganda Premier League. Charles je bayino mpira okujja mu box wadenga si balungi nnyo mu kutomera era timu
emito y'amakuru yabaniye kwishyubwaho Enturire Premium, Mahame Financial Services Limited hamwe n'aba Harris International Limited. Okumbere bane kuchubwaho Chituzi Health Drink, Fresh Uganda Limited, Besania Sacco hamwe n'aba Allen Interiors. Program okumbireba Allen Interiors bachikoze